na watu wake, yenye iko na uwezo ya kushinda uchawi, yenye iko na uwezo ya kushinda mapepo, yenye iko na uwezo ya kushinda falme zote za giza. Bwana atusaidie. Ndio maana Biblia inasema munapigana, hampigane kwa mwili na nyama, lakini munapigana juu ya falme za giza. Lakini zile falme za giza Yesu wetu alianza kutupatia ushindi alipomwanga damu yake Golgotha, alipoimimina kwa ajili yetu. Ni pale ndipo tunapata ushindi. Maana yake ushindi tunayotafuta kwenye ulimwengu wa roho atuipate juu tunayopigana na ibilisi, atuipate juu tunayoomba sana, atuipate juu tulienda mafungo za mingi, lakini tunaipata kwa kuwa kuna damu ya mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo, ambayo ilimiminika makusudi ushindi uwe juu ya maisha yetu. Amen. Na mimi natabiri uwezo ulio katika damu ya Yesu ikupatie tena victoire mkila komba katika jina la Yesu Kristo. Mimi nasema ikupatie victoire mkila komba katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Damu ya Yesu, Yesu sa alisakrifie. Alisakrifie tu kwetu ikwe arme. Amen. Malgré que ça Paulo iko naandika maarme spirituelle akuandikaka ya damu ya Yesu, lakini ukisoma vizuri Biblia, Apocalypse chapitre 12 verset 11, Apocalypse chapitre 12 verset 11, tunasoma katika jina la Yesu. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Je disais nous lisons au nom de Jésus. Nikasema tunasoma katika jina la Yesu. Apocalypse 12 verset 11, Biblia inasema hivi: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ikalia maadui zako na Mungu akupe ushindi tena katika jina la Yesu. Haleluya. Yohane hapa iko anaandika hiki kitabu cha Ufunuo. Sasa Yohane iko mkisanga cha Patmos. Mungu anaanza mpatia marevelation, anaanza mpatia mambo yatakayotokea, anaanza mparle juu ya vyenye vitakuyaka. Lakini anamwambia hapa ku verset 12, chapitre 12 ya verset 11 inasema hivi: wale watu watamshinda shetani. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Kenye kiliwapatia victoire ku shetani na kenye kitatupatia kushinda shetani na falme zake ni ile damu yenye Yesu alimimina. Parce que Yesu ndio mwenye alikuwa agneau sans tache, agneau sans défaut. Et d'ailleurs, à part être agneau sans tache na sans défaut, ni peke ndio mwenye alikuwa 100% homme na 100% Dieu. Ni peke ndio mwenye alivala mwili na akaishi katika watu, lakini hakutenda dhambi. Na Biblia inasema dans les 4 identités de Jésus, inasema la première identité ni identité ya agneau, la deuxième identité ni identité ya mtu, la troisième identité ni identité ya roi, la quatrième identité ni identité ya aigle. Alors ça yenye hizi identité ziko na kia pourquoi prononcer, ziko nataka zitoneshe kama Mungu njomo ule mwenye Apocalypse tena anaona mafasete zake wakati iko naona les 4 êtres vivants. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Alors Mungu wetu alikuwa mbingu zake, lakini Biblia inasema il s'est fait chair. Et Jésus c'est l'incarnation du Dieu invisible. Donc Mungu mwenye alikuwa invisible alijiincarne mwili kupitia Marie. Sasa yenye anajiincarne mwili kupitia Marie, anakia kudunia, bakamuita Emmanuel, maana yake Mungu pamoja nasi. Pia bakamuita Yesu, maana yake Dieu sauveur. Sasa yenye anakuya kudunia, malengo yake kudunia
alikuja tu atupatie ushindi, na ile ushindi aitupatie juu ya shetani. Kwa kuwa kitabu hiki cha Ufunuo, Biblia inasema ole wako maji, udongo, ambaye kunakuja kwenyu yule mdanganyi, baba wa uongo, amekuja ili alete uharibifu. Bwana atusaidie. Lakini ninachopenda, shetani salikia kudunia jua alete uharibifu, jua tutoshe volonte ya Mungu, jua piganishe destine zetu. Mungu naye akaacha mbingu akakia kudunia kusudi atuaporte victoire. Ndio maana Paulo yeye akaongeza akasema, mnapopigana nyinyi hampigane ili mwe washindi, lakini mnapigana mkiwa ushindi katika Kristo aliyeshinda. Kama Yesu alianza kashinda shetani, na sisi tutamshinda. Mimi nasema na sisi tutamshinda. Na mimi natangaza, shetani atakayetaka inuka kwa njia hii ama ile kwa maisha yako, Jehova akupe ushindi katika jina la Yesu. Kwa kuwa Biblia inasema atakujia kwa njia moja, lakini Mungu atamsambaza kwa njia 7. Damu ya Yesu inatupatia victoire sur Satan. Ndio maana Yohane akasema, asekenye kilitupa ushindi akitapatia watu ushindi. Haiko intellectualisme, ulisoma sana malatin philo, ulisoma sana greki, ulisoma sana misijua arameyen, ulisoma sana kiespanyol na kishima. Non. Lakini kenye kitatupatia ushindi surtout les combats par rapport na destinée zetu, muma combat par rapport na mariage zetu, muma combat par rapport na santé zetu, muma combat par rapport misijua na watoto yetu, kenye kitatupa ushindi ni damu ya Yesu. Ndio maana acha nikuambie kitu moja, unapoona vitu vinakatala, ita damu ya Yesu. Unaona magonjwa yanavamia nyumba yako, ita damu ya Yesu. Unaona vitu vinakuwa kama vile ni mapepo, njoo inakuvamia mnyumba, ita damu. Ingelikuwa Mungu mlozi, tungelimuuliza, angelikuambia wanapoalika damu ya Yesu kwenye eneo fulani, na mlozi anashindwaka kuruka yule ya ile nyumba. Manake hapa tukikuwa tunaita damu ya Yesu, kama kunaweza kuwa mlozi hapa mkati, kama kunaweza kuwa mlozi sote mnyumba hapa kwa voisin, hivi hapa tunaitaka damu ya Yesu kupamiliki na kupatawala na kuloga, haezi subutu kupita yule ya nyumba. Kama ataloga, il faut azunguruke, atoke kama ni huku iko nenda kule, il faut azunguruke atempo ke akontourne tu nyumba ambamo damu ya Yesu inaitwa. Ndio maana usio Mkristo mwenye unaweza lala na ukulita damu ya Yesu kwa maisha yako, parce que damu ya Yesu inatupaka victoire kwa makomba. Na mimi na declare kupitia damu ya Yesu ukuwe plus que vainqueur katika jina la Yesu. Amen. Mimi nasema tena kupitia damu ya Yesu ukuwe zaidi ya mshindi katika jina la Yesu. Kila komba yenye itasimama juu ipigane na maisha yako ama juu ikubloke fasi, damu ya Yesu ikupe ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Deuxième avantage ya damu ya Yesu, inafanyaka mu destine zetu. Damu ya Yesu inavutaka dhambi zetu na ina anile droit lego ya enemy alikuwa na huko maisha yetu. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Zambi ziko parmi vitu vinafanya tunachunguza destine zetu. Zambi iko parmi machukizo yanafanyaka Mungu anatoka kwa maisha yetu, na shetani anachezea maisha yetu jinsi anataka. Enemy anakuwa na droit ya kujua kwa maisha yetu. Lakini damu ya Yesu kwa maisha yetu, damu ya Yesu ilimiminikaka, haikumiminika juu tupatie okovu ya kwenda tu mbinguni, lakini ilimiminika maksudi hata tunapomkosea Mungu, hata tunapoanguka katika dhambi, tuimplore miséricorde par le sang de Jésus. Na ile miséricorde sasa tunaiomba kupitia damu ya Yesu. Ile damu ya Yesu inatutakasa, ile damu ya Yesu inatutondolea dhambi,
zaidi ya kutuondolea dhambi, inavunja hata uwezo ambao shetani alikuwa alishakuwa nayo na droit alikuwa alishakuwa nayo ya kuharibisha destiny yako, ya kuharibisha maisha yako, ya kuharibisha jamaa yako juu ya dhambi uliyofanya. Lakini damu ya Yesu inatusukulaka, inapondoleaka dhambi na inanyang'anya shetani mamlaka kwa ajili yetu. Amen. Na mina tabiri juu yako kuanzia leo, pale kwenye ulikosea Mungu jana, pale kwenye uliangukia, safishe na ikufanye kuwa safi katika jina la Yesu. Mai ya robinesa tunenda inawa mutushe, inatakasaka mwili yetu tu. Lakini damu ya Yesu tunapoita kwa maisha yetu, inatakasa mwili, inatakasa roho, inatakasa na nafsi. Probleme ni nini? Imani yenye unapatia ile damu ya Yesu na valeur yenye iko nayo par rapport na maisha yako. Si mtu aseme amen. Amen. Si mtu aseme amen. Amen. Kuna anshairi moja ya Zakaria. Na mule Zakaria Biblia inasema juu ya mtu moja alikuwa anamuita Kohani Yoshua. Huyu Kohani Yoshua, j'oublie le verset mais ni Zakaria. Huyu Kohani Yoshua alikuwa mtu mwenye saa yenye alijipresente mbele za Mungu, alikuwa buchafu. Inawezekana kuna machafuko alikuwa anatembea ndani, kuna dhambi alizozifanya ingalao ni mtumishi wa nyumba ya Mungu, kuna nafasi aliangukia, kuna nafasi alikosea ingalao alikuwa kwenye madhabahu kumtumikia Mungu. Alors siku moja anajipresente mbele ya Mungu, shetani naye anaenda muakize. Mtu aseme amen. Saa yenye shetani anaenda muakize mbele za Mungu, Biblia inasema saa yenye bako bana muakize, Mungu akasema muende muoshe, mutachinja ndama, alafu mtamuosha, mnamnawisha, mnanyola kichwa chake na mnambadilishia mavazi. Ndama ya moyo imechinjwa, kondoo ambayo imechinjwa ni kondoo ambao ni Yesu Kristo. Na saa Yesu amechinjwa kama kondoo, shetani alivyokuwa na tuakize habina tena nguvu, kwa kuwa kuna damu yenye ilishafunika na kuondoa dhambi zetu. Kuna damu yenye ilisafisha makosa yetu. Amen. Na kutosha kazi za shetani kwa maisha yetu. Sasa wanamaliza changer au sacrificateur Josué, banauliza shetani muakize te. Shetani anakosa accusation. Laisse-moi te dire une chose. Hakuna dhambi ya buzito yenye ulifanya yenye Mungu asisamehe. Amen. Na avortement anisamehe. Ndio. Nako lipima pana poazo à l'époque. Damu ya Yesu ina uwezo ya kukusamehe. Amen. Atoli tungia na bongo ya jisto ko tuko bongo zile baliza kutungia na farana kweli. Ni bongo mebakieleza. Na farana tu realite. Bwana tusaidie sana. Amen. Hakuna dhambi yenye damu ya Yesu haina uwezo ya kusamehe. Ndio maana acha nikwambie, kama tu umeshatubu na umeshalika damu ya Yesu kwa maisha yako, shetani asikulete tena culpability kukwambia kumbuka ile dhambi ulifanyaka. Ndio maana vitu haviende sawa. Mwambie shetani vile ni vyako, damu ya Yesu ishanitakasa, damu ya Yesu ishaniondolea ile dhambi na ishakanipa kibali mbele za Mungu. Na wewe shetani hauna tena droit ya kugusa maisha yako. Kama sukuma bien. Esha chapitre 1er verset 7. Biblia inasema hivi. Mina paraphrase, mina ruka vya mbele vile jatu paragrafu ya pili inasema hivi. Le sang de Jésus-Christ, son fils, nous a purifiés de tout péché. Le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a purifiés de tout. Maana yake sadaka ya kusamehewa dhambi ilishakatolewa. Amen. Sukuma. Mtu aseme amen. Amen. Mtu aseme amen. Kusikuwa profeti matakia kuambia kumbuka ile dhambi ulifanyaka. Ulifanya dhambi fulani, Mungu anakuloba ngombe ama mbuzi ama nchio ama pesa fulani kusudi ile dhambi isamehewe juu ile dhambi. Juu yenye natuma malere fulani kwa maisha yako, mwambie damu ya
Yesu ilishaka purifie tu. Tunaweza fanya sacrifice zingine zote, lakini ya kusafisha dhambi na ya kusamehewa dhambi Yesu ashaimaliza. Ndio. Tuwaseme amen. Amena. Ile sacrifice ya kusamehewa, Biblia inasema le sang de Jésus-Christ son fils nous a purifiés de tout péché. Notez bien. Satan se nourrit de nos péchés pour nous accuser devant Dieu et pour trouver le droit de toucher à nos vies et à notre destinée. Mais la confession sincère et implorer le sang de Jésus nous lave et nous purifie et nous rend irréprochables devant Dieu et devant même Satan. Shetani ukifanya dhambi anapata sija kuna kukuakize. Oh, alilewa tena. Oh, alizini tena. Oh, aliiba tena. Oh, alisema bongo tena. Oh, msijua alifanya kitu fulani tena. Msijua interdit fulani aliivunja tena. Shetani anapata kwa nuzakize. Anapata maargima. Anapata hiyo zaksi mudwa sasa ile mko ku baron. Avocat anakuwa kuna collectionner maelema zenye kama yeye iko na akize fulani zenye zinaweza kuense ule. Shetani naye kwetu anakuwa iko na collectionner maelema mpase yetu ya dhambi. Mpale kwenye tulikosea Mungu, lakini damu ya Yesu sanura ile poshani. Damu ya Yesu sasa inasimama. Shetani anaenda kuchongea kwa Mungu, Mungu anasema, "Oh, damu ya Yesu ishamaliza. Kazi ya msalaba ilishamtakasa." Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Na hii nataka kutuambia kupitia ile kazi ya msalaba tulipoiamini, Mungu alisamehe dhambi zetu zote. Sasa sikia. Eske kusamehewa ni kusema wewe tena anguka? Bwana Yesu asifiwe sana. Tanke tukingaliki mudunia, ile tunaweza simama na mwalisimama ndio anaanguka. Mwanaikala haezi anguka. Ndio maana Biblia inasema aseme kwa ule anaweza ni anasimama, afanye hangi, afanye angalisho, asifanye nini? Manake mwenye anaikala haezi anguka. Mais mwanasimama anaweza anguka. Pourquoi anaweza anguka? Parce que kunaweza kuwa terre yanafika kwenye kote tellement glissante. Anaweza fika fasi kwenye shetani anamjaribu sana. Sasa mwili ni mwili na roho ni roho. Mtu aseme amen. Sasa kiote kinaweza kutuangusha. Problem ni kuanguka kisha baki unalala mmatope ulianguka. Mekoko naenda fasi ukianguka unasimama unajikunguta, unalomba maya kuna mikono kubafuasa na safari inafanya nini? Ndio maana hata katika maisha ya Ukristo namo tuko msafari yenye unaweza kosea. Kuna wakati unaweza fanya kitu mwe conscience, saa yenye unaanza omba, Mungu anakuambia ulimkosea, ile kitu isituro naacha Mungu. Simama, ambia damu ya Yesu kutakase tena, ambia damu ya Yesu kusamehe, ambia damu ya Yesu kusafishe. Simama, safari inaendelea ya kwenda mbingu. Hivi tuko msafari ya kwenda mbingu. Kuna siku tutaanguka, lakini hatutabakia chini, tutasimama. Tunaambia Mungu tusamehe, lakini tunaendelea. Malgré tulianguka, tuoshe, tunaendelea. Malgré tulianguka, tunanawa tena mikono, tunajikunguta, wala tunaenda badilisha mavazi. Safari inaendelea. Pana mtu aseme amen. Amen. Ase ile damu ya Yesu imetutakasa na dhambi zote. Nami naomba katika jina la Yesu, damu ya Yesu kutakase na kila makosa yenye uliwahi fanya mwai mwaka. Ukuolishe itubu wala uyaitubu na kuombea. Damu ya Yesu hivi ndio inatakasaka ikutakase. Hivi ndio yenye naoshaka ikuoshe. Hivi ndio yenye inasafishaka ikusafishe.
na ikupe kibali mbele za Mungu kwa jina la Yesu. Troisième chose, troisième avantage, le sang de Jésus brise les malédictions et libère de l'oppression. Mtu aseme amen. Ile damu ya Yesu ina uwezo ya kuvunja laana. Amen. Ina uwezo pia ya kuvunja madepression. Kanjo mimi mjiswali depression. Bwana Yesu atusaidie sana. Cela veut dire le prix à payer pour briser la malédiction. Avant de donner toute forme de sacrifice, il faut croire au sacrifice du sang de Jésus. Bwana Yesu atusaidie sana. Parce que damu ya Yesu ilianza mamiminika depuis mon éternité passée, ikakia mon présent et tena mon éternité à venir. Parce que kuko malédiction zenye zile kwa zilitokaka kubatate na batate baleta misingi. Mais damu ya Yesu, Pasteur Theo, iko capable kubriser malédiction yolipata kutokea kuko yenu hata ya pafikaka. Le sang de Jésus a la capacité de briser kila laana. Na mimi natabiri na kukuombea katika jina la Yesu. Kila laana yenye ilikuwa inatembea kwa maisha yako, na inua kazi ya msalaba na damu ya Yesu ikuye ibrize katika jina la Yesu. Laana juu ya ndoa yako ianguke kwa damu ya Yesu. Laana juu ya mafanikio yako ianguke katika jina la Yesu. Laana inaweza kuzuia kuendelea mkazi ianguke katika jina la Yesu. Laana ya umasikini, damu ya Yesu iangushe, ibrize kila mipaka waliokuwekea kwa jina la Yesu. Galates chapitre 3 verset 13. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Hii siku niko nafunja kila kitu na verset biblique. Juu basikie kukudanganya. Kama wanzikake mahubiri, wende ku Facebook yangu ya Espoir Bira, utakuta hapo hii mafundisho. Galates 3:13. Soma baba. Dans Galates 3:16. 13. Yes. La Bible déclare, nous donnons le Seigneur. Amen. Christ nous a racheté de la il nous a racheté de la malédiction de la loi. De la malédiction de la loi. Amen. Achia pale pasteur. Ndio tulikuwa na ubezo. Aseme Yesu alituuza, aliturashete, alituuza kutoka mulaana yenye malwa ya famille, yenye malwa ya quartier, yenye malwa misijue ya entourage ilikuwa na établir kwa maisha yetu. Alors si il nous a racheté, prix gani alituuza amo? Alituuza kupri ya kutoa uhai wake kwa ajili yetu. Alituuza kupri ya kumimina damu yake. Na sana tuuza kupri ya kumimina damu yake, ikaturashete. Njo bei ya rasha yako. Rasha yako haiko ya $1000, rasha yako haiko ya 2000, haiko hata ya 1 million. Rasha yako ni ya damu ya Yesu. Kwa maana hakuna tena mlozi watakuloga, na kataa katika jina la Yesu, kwa kuwa kuna damu iliyomiminika kwa ajili yetu. Hakuna mfumo mwenye atakuloga tena, na kataa katika jina la Yesu, kwa kuwa kuna damu ya mkombozi ambayo ilimiminika ikatununua kwa bei kali. Na ile bei ni damu ya Yesu. Ile bei ni Mungu mzima anajiacha wamuchinje pahali yetu, anaacha wamutundike fasi yetu, anaacha damu yake miminike jumie na wewe tuokolewe na laana.
Ndio maana unapoenda kwenye meza ya Bwana, jua unaenda tena renouveler alliance ya kukutosha mulaana na kukutia mubaraka. Kama damu ya Yesu inaweza briser malédiction, maana yake damu ya Yesu aussi inaweza fungula breche ya baraka kwa maisha ya mtu. Na mimi natangaza kila siku utakapopita kwenye meza ya Bwana kwenye hii madhabahu, ikuwa inavunja laana na ikuwa inafungula breche ya baraka yako. Na itabiri katika jina la Yesu. Na itangaza leo, kila mara unaposogelea meza ya Bwana, Mungu aifanye kwako mama. Sukuma Dieu. Kenye mimi napendaka kwa damu ya Yesu siko na brise laana. Laana zinaweza kuwa hata zinatembea mu damu yako. Juu mwenye alienda kuloga, peut-être ni shanga, peut-être ni mloko yako, peut-être ni mkubwa yako, peut-être muzazi. Misiwe peut-être nani anaweza kuwa na damu moja na wewe na anakuwa na uwezo ya kuongea kwa ile damu, lakini tunapoenda kwenye meza ya Bwana inavunja nguvu za damu. Kwa kuwa tunapotumia ile kikombe ya damu ya Yesu inaendaka changanya na damu yetu. Sasa inachangana na damu yetu, laana za mudamu zinashindwa. Kuma, c'est profond. Laana zinatembea mudamu. Wanasema hivi watoto ya miomba yake wapate makazi, nao watapata makazi. Sasa pesa ya Bwana, ile damu ya Yesu inakia na sukula vile vyote. Njoo nakutana kubayomba kukuwe makazi, kubashanga kukweke makazi, lakini wewe unakuwa wa kwanza kuzipata. Lakini mimi napenda sa damu ya Yesu inazamu maisha ya mtu, haitumikake kwa mtu binafsi, lakini inakuwaka kwake na mjamaa yake. Kwa Biblia inasema Petro akamwambia Kornelio, wewe ukiamini utaokolewa wewe na jamaa yako. Tunapoitumia inaingia mdamu yetu, inatakasa. Na wewe nani mwalikologaga? Nani mwenye kwenda kubafumu kila siku jua anamishe maisha yako? Mlosi gani mko nataka cheze mjamaa yako? Mlosi gani mko nataka cheze mkazi yako? Ni wae. Leo damu ya Yesu haitamugate. Hivi na tosha laana itaitosha kwako, inamrudilia kwa jina la Yesu. Ninafanya retour à l'expéditeur. Ile damu ya Yesu itoshe laana, irudilie mwenye aliisukuma, na wewe ikutie mubaraka, ikutie musezo yako, ikutie mubaraka za destine yako katika le sang de Jésus. Inabrisaka malédiction na tulibere na maoppression. Alléluia. Amen. Ma prière pour toi, kila laana yenye ilikuwa juu yako na juu ya jamaa yako, leo iko brise na leo inaanguka kwa damu ya Yesu. Usahau nielewe. Kila laana leo inakuwa brise na leo inaanguka kwa damu ya Yesu. Kuolewa utaolewa katika jina la Yesu. Kujenga utajenga katika jina la Yesu. Mudemi libezisi utapata kazi. Ile diplome yako kaa ina valere. 2026 kone ya mubiro yako na wewe. Mungu aifanye katika jina la Yesu. Kitu kia ine. Quatrième chose. Le sang de Jésus nous protège contre les attaques. Mtu aseme amen. Damu ya Yesu inakuwa kiko na tu protéger contre maatake. Sijue maatake za Yesu kuna ceinture mwe. Sijue maatake za Yesu ziko kwa maisha yako, lakini damu ya Yesu ina uwezo ya kutuepargner, ya kutuprotéger na maatake. Exode chapitre 12 verset 13. Bible inasema hivi: Je verrai les sangs et je passerai par-dessus de vous. Hapa Biblia inasema atake moja inatokea Misri yenye kila nyumba haina hapo damu, mtakufa mzaliwa wa kwanza. Baki kama papa ndio fils aîné kwao atakufa. Na fils aîné wa mule naye anakufa. Ja sumu na mama naye alikuwa fils aîné. Naye anafanya nini? Biblia inasema
Aseme na vingine vyenye vitakufa kama damu ya Yesu haiko ni mzaliwa wa kwanza wa manyama. Maana kama unafugaka mifugo yako, ile mzaliwa wa kwanza mifugo yako ndio inafanya nini? Maana unakuwa mkilio ya watu na kilio ya manyama. Lakini damu ya Yesu, kama vile Israeli walivyotia damu kwenye miamba ya nyumba zao, ni vile vile damu ya Yesu nashika kwenye maisha yetu. Inapoingia juu ya maisha yetu, inakuwa inatuprotege, inakuwa inatuepanye na kila maataki. Na mimi natangaza kila maataki zote za kichawi hazitakupata tena, kwa kuwa damu ya Yesu itakulinda na kukufunika. Kila ataki zote za mapepo hazitakupata tena, kwa kuwa damu ya Yesu itakulinda na kukufunika. Notez bien, damu ya Yesu haiko tu ile yenye tunatiamu kikombe sasa yenye tuko tunafanya meza ya Bwana. Unaweza hata bariki maji, na ile maji sasa unaiombea, unaibariki, unaita ndani uwezo wa damu ya Yesu. Directement mwa ile mai munaingia makapasite za damu ya Yesu, na directement damu ya Yesu inaanza tumika mwa ile mai. Ndio maana mnakutanaka kwa mwanesa kia ni muombe, mimi naombea mai, anaikunywa anapona. Na wewe unaweza iombea kunyumba. Sasa yenye pastere haiko, hauna wa kuiombea na inafanya kazi. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Amen. Haleluya. Kuko ka ritual moya tulikuwa tunafanya kwetu tungali badogo. Na kale ka ritual mama alikuwa anajikaza vendredi à l'époque. Mmoja alamkia hapa Pawasi abarikishe mai. Kwa ile periode ilikuwa vendredi. Amweke autengia tena mumisa. Mais ulamukie tu alikuwa anabarikia mai ma 6h moins mbele misa ya asubuhi yanza. Anabarikia mama banaenda shaka barikia tena kama après mbele misa misele shaba. Sasa tulikuwa na karituele mwana kakatotoke tu asubuhi shevale. Badira anabarikia, anafanya maboro yote, ananyunyiza, anamwambia mkamate na chumvi mweke ndani, tunaweka ndani, tunakuzia na mai. Ile mai subutu uitelekeze chini. Ulogwe bayue kama ile katoto ile mai ulitelekeza chini, wanaweza kupiga zilibaki yako kwa Yesu. O wana kupiga sa nyoka ya kusalo. Hawe valera ile mai. Mai ya baraka. La. Wewe. Baba kukokola. Akamwambia toka wewe ndo ulale. Chukua mtoto kulala ni pinisho ya tayari. Mumaaje moyo hivi kabisa. Mtoto kulala ni wewe ulale. Yeah. Usiku tukimaliza omba masala yetu, tunapiga masala. Tukimaliza piga sala zetu, tunasikia mumoya, sio atemero wala mumoya, anakamata mle mumai wetu. Ananyunyiza mnyumba, mumashambre, chini ya kitanda, anatoka nje anatupa pengine kumanjanja. C'est vrai que ilikuwa kali rituel moya, mais ile imani tulikuwa natia, je vous assure, tulikuwa nalala na tulaamuka. Siku moja maima pusi mwana yake kwa nalia sa watoto. Kisha unasikia kumanyanya sasa miguru ya watu. Haipata miguru ya watu sikia kuna mashindo baba. Wala unasikia masauti ziko zinaongea mu parcelle. Mekule mmai sasa unasikia ni masauti. Mera alikuwa souple sio kwa natosha pile souplesse. Limwa shasikia kantia mmai wake. Mnalala mnasikia mchumbenyu mnalala kwa mwanamwambia piu. Na anaenda tena. Kenda tunalala. Bale matin. Wewe mama kwa kufaa vile. Ni sasa. Tunachekia wangu joy. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Kenya kilikuwa kinafanya ile mai tu protéger.
ni ile maombi walifanya juu ya amani. Ni mai tulishota kumulehe, mlishota kulugoa, mlishota msijue kurobine, mlishota kuasili, mlishota msijue wapi, kama uesha kama nini. Kwenye tu mlishota ni mai sasa ingine, lakini ile uwezo yenye inatembea ndani inatokana na ile maneno, ile maombi waliachilia. Kisha tena zaidi ile imani yenye tunatia mwa ile mai. Ndio takala kama kanisa moja hivi yenye ile na kanisa haiko zambi na haiko makosa. Kila siku ya maombi na kutana watu wanajana akatotoa kwa maombi. Après maombi banabariki zile mai, banaziombea watu wanaenda. Najua takisikia matemwanyaji. Nilianza gonjwa usiku, nikapima nimero ya baba ipite. Nilikuwa na ile mai baba aliombeaka. Nikipatia mtoto akapona. Mipeke niketia mkichwa nikasikia amani. Ile imani za vile ndio zinatuonesha kama damu ya Yesu iko na kapasiti ya kutuproteja. Amen. Bwana kuyapita siku za mingi mama Abigail anatemwanya anasema kwa mai watu niombeaka, kisha mtoto wakagonjwa, hayo mtoto anagonjwa nini, akakamata kwa ile mai akampatia mtoto na akapona pale pale. Parce que damu ya Yesu inatuproteja kama ndio inatuproteja na kila maataki na kila maopression. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuposta hata saa yenyewe ukisikia maana yako nakwambia leta mai iombeo, leta hayo tutaiombea na tutakushije. Mtu aseme amen. Amen. Mtu aseme amen. Amen. Unaweza enda mwingine ya balozi na wao balozi yako ni damu ya Yesu. So nafika hapo unatalala kama una mai yenye tuliombea, kamata hayo tangaza tujia ile mai. Wala tu tuje kwa telefoni. Tutetangazia maneno shakamati ile mai, amini. Sema hivi niko na hii mai, mimi naimimina mwa hii nyumba. Mlozi akitafuta huka kwa hii nyumba akutane ni laki. Je vous assure na atakutana ni laki. Wakati mmoja tuko tunaombea mtu mmoja, sole mtu anakuwa na muniga kila usiku mpaka anakuwa mole usiku anakuwa sawa kifafa, anatoka mapofu, macho na changer pa moya. Deliverance tunafanya Pasteur Theo, tunakamata base ya mai. Ile base ya mai tunaitia mparcelle. Alors tunaomba, tunaambia Mungu bulozi yote haitakanyaga tena mwa parcelle, na bakitafuta kanyaga mwa parcelle baikose bakutane ni laki. Tukaomba kwa ile mai. Sasa tunamaliza, tukimimina mparcelle, tukaimimina mnyumba, tukaimimina ile ya nyumba, tukamwambia akunywe nyingine, akakunywa mai. Usiku akalala bien, akatuita akatuambia nilala leo bien. Mwezi kapita analala bien. Sasa kulienea 1 mois na 2 semaines iko analala bien. Jirani mmoja kumejo mulozi mwana mpigavi akasema ule mama ni mulozi. Akasema ile famille na mama na watoto na baba wote ni balozi. Sana za tangaza vya bulozi mukati, kumbe yepeke nyo nani? Seko la tangaza bulozi, anasema, anamuliza John, anasema zako ni bulozi. Anasema mie peke nililota kwake ni laki, katie mzima pengine fasi yote ni manyumba, lakini kwake tu ni laki. Oh, erezma iko minyo nenda mulizi. Ndio nijimuulizaka, soli ulilota ke ni laki, ulio ulijua eka ni laki. Inawezekana ulikia pito loge, ukakutana mai, unashindwa iloga. Tukula mwa mwa tulisema tukasema hivi, akikiate na loga hapa, siku anakunywa mai anagohola anakufa. Hii mai ikwe enemi wa maisha yake, na kiikunywa, na kioga, na kiipikisha akufe. Sasa ujiulize nini unaweza kufanya maisha bila kufanikisha mai? Le sang de Jésus inakuwa kinatuprotéger
na kila maadaki. Cinquièmement, Question. nani kaangai? Ule mlozi. Mimi sina siku bwana atili na mlozi, bwana atili ndio na mama mwenye mwake mlozi kwa kia pika kitu. Sasa weka mlozi angaliki wana kwa kite. Juu na ile familia siku mingi si maoni na siku mingi si okay. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kitu cha tano nimalizie hapa. Damu ya Yesu inatupatiaka accès direct à la présence de Dieu. Ça nous donne l'accès direct à la présence de Dieu. Or, tukikuwa na accès pour présence ya Mungu, directement tunakuwa na accès mu destine yetu kwa sababu Mungu ndio maître wa destine yetu. Mtu aseme amen. Hébreux chapitre 10 verset 19. Bible inasema hivi: ainsi donc frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires. Manake kinatupatia libre entrée mu présence ya Jésus, mu présence ya Mungu ni damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sixièmement, damu ya Yesu inatuponyaka na inaturestoraka. Ndio enseignement yangu ya mimi ya dimanche. Maana yake ndeza irukie le point. Pale utasoma Esaïe 53 verset 5 inasema par ses maîtrisures nous sommes guéris. Na ya saba, damu ya Yesu inatusanctifiaka, inatukonsakraka pour le service de Dieu. Hébreux 13:12. Jésus aussi enfin de sanctifier les peuples par son propre sang. Mungu atubariki na abariki neno lake kwangu na kwako. Amen. Makofi kwa ajili ya Yesu. Makofi tena kwa ajili ya Yesu. Zidisha makofi katika jina la Yesu. Na wazi alika damu ya Yesu ndio unapiga ile makofi tu hivi. Endelea na ipiga vile ndio unalika damu ya Yesu kwa maisha yako. Ita damu ya Yesu kwa destiny yako. Damu ya Yesu itengeneze njia ya hatima yako. Damu ya Yesu itengeneze njia ya baraka zako. Damu ya Yesu itengeneze njia ya mariage yako. Damu ya Yesu itengeneze njia ya baraka za jamaa yako. Damu ya Yesu itengeneze njia ya kazi yako. Damu ya Yesu itengeneze njia ya kuinuliwa yako. Ita damu ya Yesu kwa maisha yako. Ita damu ya Yesu kwa voyage yako. Ita damu ya Yesu kwa watoto yako. Magonjwa haina nguvu, kazi za kuzimu hazina nguvu. Damu ya Yesu inasimama katika jina la Yesu. Alika piga mikono yako.